2 Samoa e matalasi Uasi osi o mia elesami Atu mangalanu lawala Ile fita whafonga ma le mai mo mai o lo tātou te rau. Ia malo le malanga manuia, malo fo le tau atai tūte ma whaiva o le ne yaso. Le whau se mai le whapoponga o le tātou pukalama o le Soalepule. Ia le ua sila mai mo mai, ia ua sui le sao lunga o le tātou pukalama le ne fiaf. Sa la fo ia to tele i la tau sa tu fesili. Po a feto e mawaise lao lao i fionga i li minsta. Ia o pesa ngata lava tātou mafutanga o tau tāpena mai le whaamoemoe. Tasi alfo i mai ngai na ua umal whainga palota. Ia e whaafutai o le ua toi maua le avanoa. Ia le ua mafatasi ma le fionga i le minsta. Ia o atina SS alo tātou tiru. Ia le tofa le tiru. Ma lo le soifo manuia i lau fionga i le minsta. Ia, whatalo whatu i lau fionga. Ia me se fwoi mamaro si e tātou atunu whauna maua le po kalami ne fiafi. Ma lo so i fwoi lau fionga. O lewa fwoi aso i reito e wheiroai. O le mea na o tau o atatai le ne fiafi. O whapea po whele mea ua luanga. Ma le tau whaolo. Ia. O lo o fai malanga atu i fionga i minsta. Ia me se fwoi le tamai tai pāri mia i savai. Tūlanga o lo i eile. Toi aso fwoi po toi sauningo le fionga ia vai. Ia, a le o toi na o i neu poru. Ia, o le ala ua maua ile ama noa nei vai ngā le fionga. Ono le ua fio fwoi te fono. Ia, moi lama. Fionga ia la uni. Ia, a ua fwoi le wha moi moi. Ia, le ua o mai tau nuu ia po kalame. Ia, pe fwoi ona e talo atua i na ia fia mause sui ole. Ia, le ala o mai neias. Whaafitai. O mawai atulunga leo penga ta whailangi e pati mai o ao tātou tunu. E pewa ua levan whaatatari po a whese teimi e. Toi Moses so teinga malawu fionga. E sao lava. Ana whape e mauti o atu i tono whainga malo o lai le lei mea oma. Ai, e maua lewa noi. Teimi uma. Al whalawa. Ia al mafuanga. Ole mutua tele o whaafitauri lau fionga. Ia o lo ia nei fa le tonu ia e foi nei mele lei ia e tele a o tulanga o me te fa sa o mo tulanga fa pena ia me sili le ua ba o le ava no fa ftai tai la fionga ia fio me la fionga le minsta ia mena tulava ia o le ua o si mai le mai mo so tato teno la fionga i le minsta pe ua tala fionga foi lo to ai tono mai la fionga le nekting ia maniso mata o po lea e lunga malalo ai tala noanga malawa lunga i fetusia inga ma famtalanga fe ave lungo lea ia ai pe o lea fa tu lava i la umtanga wenga ai le i o atula ini so fa fita lu tula mai ia mana ia nei la la fionga i le mistalo to fa le tino o le sa ia ia le fa murianga fo le fa matu atu mo la fa pisinisi ai pe o lea wa o tu lava le a o le malo e ola fo iniso nai iuni ma la tofo e ngā lulue mo manuia lau tele. Pe se te mo le o i tuar fa soale malo. Se mai lau fina ngalo lau fio ni minsta. Ia e talu ana tu la mai le fa mai le wa fi e tatou nei Samoa. Le fo lau ti tiro tatou whainga malo i tulanga e taona mau e se so soani. Ma tua i whainga tā lava nei teimi wa tā puni pisinisi. Ma lia lau. Ia e le ngata fo ilea. Ia, o le to tele o isi fai pisinisi o le intanga ta whainga luenga o na ua wha marolo o na nei vai teimi tūlanga ua o a fia isi tato atu nu. Ai, o le tala tupe le efto au matu nei luas furu lua tasi, luas furu lua. Le la na wha matu umai e whainga malo le luas furu lua miliona. Ine em whaiona tu whātula i tua i tele o au nanga. Ia, mani. Le ngata ina, ia lesa ave tua le 5 miliona i tufa. Ia, i mo whalitan malo, ia me se foi sos tu inga fale a beach fale se o ai
I lātou o lo ia lātou pisinisi no matawhanga. Ia na o le asiasi e matoi o mai Samoa foi de whamonianga. E le ngata wela i leo travel agents po i lātou ia ofisa malanga. Ia mai lātou foi o lo whaamapopoa ia whea i lātou e mai moa i nei. Ia le la sa avel 5 milion. Ia avel 2 miliona le na amatu nei mo le whawinga o whale mo a inga o lo o mawhatia po wa whaina o lātou mātou ma o ai util whasoa. Ia le ngata foi lea, ia na foi na avele si miliona. Ia mo i lātou o lo o maua le ngase mo disability. Ia ai whai umai e 4 miliona le na tufa nei. Ia awa foi a pisinisi o lo a fia ma pisinisi na laise nei nei tono le tausanga luas fulu. Ia mai luma mai. Ona temina le na amata me COVID. A whapela ini pisinisi tua atu temina o le tue whaawawina. Ia whentara whamau. E tu sa maleono a whetolu se lau ono sfuru tolu ia lau whainga o pisinisi. O lo tufa i se le nia. O lo ie fo ini se ro whaafsiri mai. Pe whawhiana mato maua le lau whainga leo le ono a whetolu se lau ono sfuru matolu. Ia o lo ie whamau ngā lau fisa o tiute. Pisinisi leo umana whaiola tau lai sene pisinisi. Ia le ngata foi lea. Ia o lesta langa o pisinisi o le mtanga luenga pisinisi maleipa. O inala lelo ama yeila tonu le mawaile ya whainga lea. Mo ila taula lela atarusanga mai. E ti tarusanga mai o lewa umana yeilo. Le ngo fo el pisinisi. Isi tonu whama monga nei. A whapela ele o yaila ia le lau pisinisi tonu i. E taula na e fio mai e whai mai se mafuanga tau. Walai ona le ye lau pisinisi tonu tulanga ia. Ina ia toi titilo ia mtanga luenga walai o lo ye se tupentu ese. Ia mo nisi fuafuanga na ye mai tonu se 4 milionga nea. Nei te ua ini pisinisi e misi po se tulanga whapena. Ai whape ua ini pisinisi i yo o mai le 2 aina mai e tu atu. Ia ele a fiala. Langa nga taimi lava na matai sau fa mai sam ia o le lua tau sanga taruai e pe o le fama mai na le laufio ma lo fa tai sau no ai laufio ali minsta sa ta ua ia la to fo ia ma nga fa pitoa po ina tonu le sa lo le na va tau fo ile se famonianga mola to ia po le ua nga tonu ia malo ia o le ua nga tonu ia malo temine o lo tau wa mai ia fa monga o ila to o lo ia le afianga le ina ia mafai ona maua uma ele whainga malo i la tau o loo iai. O loo iai nisi o umalanga na whaamawina mai whaamaunga fo ia le whanmai. Ia iai fo isi whaamaunga loo au mai temini. A lo whaamoe la i tua i komiti anu uma i tu malo. Ina ia whaamapopo mai ne te o iai nisi e misi. Ia. A lea la o lo iai fo ia le whaamaunga na te mine. Ina ia mwhailo na whaatino le whaamoe lea. Le ngata i lea. O lo iai fo le 2 miliona tala. O lo ave tua mo tau mwhaila e whaatitia le mai le o suka. Matulanga whapena ina ia mwhaio na exercise. Ia. O tulanga umai ia o sosoangi e ia le tatou whainga malo. Whamul molea le tino. Ina ia manino atili le vala lea. I le lono winga e whamatu i meo porkalame fo i e sosoani mtanga rengo se fo maloi. Ia, o lo ia i le aia inga o lo whai e mtanga rengo tina mata maita. Ngā lulue whaatasi e ila ia ma le ofisa soifua malo loina. Ina ia mawhaila o nā o mai tonu ia i lātou e tau na lātou maua whaamanuianga lea. Ai maise lava i lātou o lo tau mawhai e whai i er tūlanga e whai titi ai i er whaamai. Ia, moina. Ai maise ia pe any groups o organizations whapena o lo lātou whai er tūlanga lea e whai titi ai la i er whaamai lea o suka ia ma le toto mawalunga. Ia ma tūlanga whapena. Ia o la taula ia leo lo avatu ia whamunianga ia ina ia o itua e whaauau perpo kalame lea e fisosoani atua ia i la tau o lo awhaina la ili ngase lea. Ma lo whaftai. I le vaenga lea o lo ia manaunga whapito. Ia wale foi sai fesili foi sa tuane lau tō
sa vali fo le fa mamalama a ta pena mo finga palota e la to pensioni ya ala fo ya afia nga tu mau pe la vea i la lo fa mo yanga le malo pe na ila to la vai ele au seto sang pension e ye la wivi wo mo fa ta ti mo tu langa ya ila to la le pensione ya fo la si tanga pensione le we te mi ne wa o lo se la al famiglia la le ave ya la to ya e se la ya e fu la e mo wanga se la e te le mo wanga lo se la a fa pela o le te pensione e si de lo alu pensione wa e le fa yo na va tu mo fa ma nu ya ya ave mo sina tanga ye o lo ye le tu langa fa pena ina ya ai me se la o ye ila to a fia mi se fa na o lo a fia tu langa le ya le la lo a ver so ni le o mon fa ta ti fa nga ma mo ila to ya walo no winga fa ya lu mai la to pension ya tu lo wala ngana o la ke agua mai fa fo se fo males ko inga la ya o te tono e na o se me la va so ni ya wa ele fe on ta to fa mo le tu langa ma le la ya ona uti fo fa so ta to malo a lo tam fai la va ta to finga malo ina ia mo fo i ma fa sa fo ya mai fa mo nga mo mo ya ta to fa te tali tala tu pe los fu to ya po la se tu langa ya tu pe tu ya me se fa mo nga ya ona ele yo mo fa ma ya le la wo mo fa ma ya te le fo la na a fianga tu langa le o le se foi me ta una si la fia ta to tu no la fa ingo de se le ni o mon fa ti no ina ile pui ngor covid ya o va male 2 miliona o mon fa ta che ye le foto ta lo mai ile komiti la vale ina ye fia mo se 1 milion le la o mon na pasi ele el capeneta to fa popola ile 1 milion na le to no lo so no ilole ya artelo nei me alo fa la ya me alo fia na wina mai fa foi pui ai tato watu no mai fa ma ya le la fa tino ya artelo se le ni le o alu ila lo le tu langa le fa no fo se ya me se fo tau singa e fo e tongi la va tato fa nga malo ya fa no fo se ma tau singa ya le fo ti lo fa nga malo o tau lo fo on ta tien na tu langa ya te tongi tanga ta ya la ya pa fia sa afia mai sa mo ma ola no te sa wai pe fa pe talatu ya sa la o lungo lo ai nga te tongi la fa ya tu langa wala fo fa isi tu ya te lo te tono tu no le te le ta sina me ina ia fa lo poking ole MQ por me te no fa se ai to am faina talia lo fio atu ma tu ole ma fa le tu no ma lo fa stai ya ole la wa ba ni no fa fo ka mai ya ma ole ta se pa ia fo i ma pa tie so ta tu do ya le va ve na tu la ya to lo tu fa ga malo ya mo moria tu nei fa mo ria ngai ele nga to le fa pi se disi ya le lava wa sa wo e ba malu lo tele o se ta tu do ta se mai lai le mata pu le wa ta pi sai nei le te mi nei ya wa pe o lo mata nga we nga le ya wa lai la tu ni o tanga ta fa nga le nga fa vai te mi e pe ona lunga fo ala ata mani so ala leo ia le tulanga wo o ye ni so lo fa na e me sai to no stadia a se mai peso fina ngalo la o fionga po wa tau no mai la o fionga se reporti ia po wa la se tala la tamai fainga malo le va malo e lua o la se sila le la o fionga mi sta mar ka pene te levan ina ua mato tau no ua tu no fainga malo o man ta tia po kala mele o man fa ta tia ye umo na ye inga ye foi fitu na inga matulanga fa pena ele va o fainga malo ya New Zealand ma Australia le la ye nga le fa vai temi ile tele la vala fa so longa ole fa tino ina nga le wo uma ona ya ona ta yala ta yala la ia le o tono matanga nga e muri ta ia mole fa tino ina nga le ai me se tu va a to tato tangata tam fanau mo nga nga ia fa vai temi man ila matanga ye ole le layer pokalam mana il pokalam a lela wa ya e mai nei fa fitauri to fa no ya te min o no fa fitauri nei e le te tau ona tupu mali o le winga la utala le tau ona tupu ona
o umona ta tia ia inga e fai ia mo ia inga mo contracts ia ile vale o company o lato mana o mientanga ta fai ngana ma va tulai nei e fa au lo tulai to tonu o matanga luenga o pisinisi mala manuia o le fo ye le si vaenga sa lato o levan lato fatinoina le pero e si le fia fo le vaenga le mai fale ali e o lo ye le fionga ia totanga lo ele o lo ia por kalame le leina ina o lo fa solo le mati tiro le ye vaenga le ona tulanga i tauna ia e tauna matua i mata i tu le lei ai inga po contracts ye lo sai nie tato tamafana u yo o i fafu fa le tonu lo le vaenga na le la ua lia e mai la le fa fitau le o ye te mine mani le la o na ye tato tangata i fafu ai o tunga i fafu e ese de mele i lungo le pepa len sai ese de mele tu pu i fafu mani e le o a faina o mai ia company fatoanga ye i fafo a misa Australia e ye ya le si vaenga fa le tonu na ye ina ona i tau mawhaia ina ia i te tonu ia inga nei e ye ya na i tama i fasi foi upuna ina e le o malam la mai tatou whanau ia ma tatou ale o man saini ona matanga luenga foi la ale pisinisi ma la manuia a me serva enga le o fatini ina nga luenga le e te tau ona la tau faia ni o onga le lei e fa malam la mai po pre-departure orientation ina ia mawhai ei ona malam lama umai la tau i mei alau te saini a fa pena tu o tua saini punga valele alu tu o tu saini pun ai le o malam lama tangata nei o to inga fa fitauri la le alia mai ia na watu lola io o la to io e se mele na saini e se mele tu pu o sta ia fa popolo la ia i male tu langa le o le nau ina ia alu e ngā luenga whawaitemi. Ai e tasi fo i le me taunti tiro le ei o ele te alu e ngā luenga whawaitemi. Tō anga fesili. Ia. Fesili ia lava o fesili nei. Ine mea e te anga waa i ei mani mea te tau ona e maua. A tele i osol vale. Mani. Ai le mawhai ona e saini e ruatu i o. Ai e tō i loi fo. Ia. Tō e pisa mulmuli ane wale anga. Sēr mea le ua o whai. Ia na whaasea maila ia le matanga luenga. E te tau fo le matanga luenga. Ona matua ia o ia le lei la tau. Ua maua la tau a manoa. Wha mara malama le lei tūranga lea. Ai mese, o Australia. Australia le sia tunu o lalangi. O le matua le lei a le vainga o la tau tangata whainga luenga. Mo ila. Le fo e mo li mau mai isi o tātou tangata i Australia. O lo o le lei a le vainga o la tau i fafu. E le ia la se senga maa. Ma le tūlanga leo e o man whaia e inga whaavao malo e o atua ia o tātou tangata i ia ese mai e isi whaafitau lia pena e sila fia leo aria e mai ia i a inga foi ma tūlanga whapena ia ai tele au na whaafitau e meise ia o ova ma le toru afe e Australia ova ma le lua afe New Zealand ova ma le lima afe ta tangata whenga luenga lo o tu whafu e le ngata fui lai whaafitau li le wa whaina i fui la ma pisinisia i nei Samoa ona o lato tangata whenga luenga o lo mo mia a le su e mai o lai o i whafu kau apu mai whafu le sa mata noa i ma se tasi o team leader i Australia i na o mata noa i lunga o le ala leo i Malponi ai fesini mai te au whionga le mista o e si la fior mo ko kele o faya o nga ye ia leo tele ulo o leo ye lo fatu tuanga e le on tanga ta lai mo nga lu nga ila to ele ni nga lu e le o fu faya o nga ona tau ona la to si la fia tu la le e lo no winga ava pe o le sha ki nga mtanga lu po pe pelo fo tanga le fatu mo ila pa matulanga fa pena io non do te inga nga fia o fa ia mo i nga lu nga ia fa vai te o i la se fo nga le malo me se la to nga fa fitau li le wa mawane e nga lu nga le nei au te le na fa ya te lo foi le leo fo mai mani se foi desse o i la se fo nga le malo to fa foi mai la to ia pe a fa pe mo tu ni fa mtalanga le tau
ya lo fionga le informa yo ya ono le ai tau su informa nei ya tulanga ile leo yo jelo mo tino le ya pe na fa ya onga le wo le wa wo yo o lo tino nei ia le fainga malo te mini ya me se la va mtanga lo nga ma nei ina ia to faini ya inga pe faise su enga ia e winga I fa fitau li o tu lai mai po fe ma fu mai ai ale me tau na fai ia ele lua fainga malanga Januari tu eo ia le la walu tasi le la tu mai le fainga malanga Januari ya Februari lua fainga malanga Februari tau na lua fainga malanga o mati ia fa solo tu lola ia pelila a wo ele fufuanga ia tia wa ia fa fitau li o tu lai mai o taunta ofi fainga malanga ni le tau fia la New Zealand a tau fia Australia ina ia tau ona ilo masu e ba fai le ia inga ai awone to tu lai mai fa fitau li le wo ia ele ngata lai fa fitau li ia a o fa pena foi la ma le ai un tanga ta fainga luenga e tau tua ina ia na tunu pisinisi e nei matulanga fa pena o New Zealand ele tele se fa fitau li o New Zealand ona ele lei fo le tulanga le ai a Australia ia ia si fai fato anga na ia ko nga winga vanga pe tau fa valea le la pe tau ma o tu i lola mta tu nei na le fatino ino o le lo longa ia ma fu i lola io fa fitauria o ti tilo fenga malo o le ave pe per capeneta ina ia to i lo to ti tilo iai ta o fila ri Australia pe o mo fenga malanga ia lua fe poali mati ia se ti tilo pula se fina ngalo capeneta wa o le nganga na le va tu ia sili pe fa fo sir fa fitauri ele tu putel ele ngata lai fa fitauri tu tongi ma ia inga o fo yo ngalo fa vai contracts ia awa dia e mai si fa fitauri I va o ainga e tu langa le yo ngali wa ya le fo I wa le tina yo pe arfo tama yo ya alu le va masina o isi o tai lu tai tu sanga nga wenga fa vai temi ia temi na piki ia le fruits piki ia fola au matu langa fa pena wa ia mana I fa fita ulina matu ngonga fo ia e fo ila to tau sanga mai ko fa fo I mero ko lu e siria ma ko ngofo ma ki vai ngai ale ma ke ale fo mga ia sa ingel pe ia ale so et net pe pa o fa tu se fa mol ale maka kele ila useng na sengi ke malie e alu ko lo ma ia fa malulu atu o le ko manga o ia wala ko ko lo o ese fo ia tulanga wo ia ai sa le ai ana fa pe ini fa le feo temini e ko mu le ia si va le ka fa fo mai ia fa o le ulava vale a fa lonka ia a ole le tau pule fo ia pe o tu nanga ta wa tele le ne fa fi ma le o mai la ufia le minsta wa le foi fa fonga mai al tato toro ina ia so si lai ina vai du ia pe la le mele o le fo o mana sai le tolo ia e ta wana ia mana tu wa ile fontanga al palme le toro ni sa ma to fa lo foi fa fonga le toro wa va to la lo ni so foi pule le o mio temi po si la ia o fionga po la se fofanga ia le malo ia le vala instead le tolu to sanga e to tu mai lalo le pena tau la vel sound on ndefiasi ole mana yo ole ngalwenga ia umi ona ele maftanga a tangata ye onga ye business ia ma tangata venga no va tu nei or tulanga ye na ye e te tawana avel tangata ele o venga venga e cinco ina ia mafai o na nga o mi na temi pe no fo mi ala I o le faina le ala fo mali se ni matu ai wa faina nei ona wa vato I mai la to o fai te to lua ia to o mi a me se nga luenga ia fasimanu wa fasi o mi o nga luenga fo lana to tongi le le ia le fo isa ia le tulanga le apprenticeship ngai Samoa
e toe lifia I lunga I skills e o tangata ia whaingaluenga ina ia mwhaintau nu atu I fafu o lo ua iai specialized skills ila ia rātou ia ina ia mwhaien whaatino ngā luenga te tele atu tongi lo mele na iai e le company ina ina tausanga mai mana ola e whaisea o ngā e a o ile a venga o loli vanga e pausfuru uta tele ina ia mawhai e ona o atu la tatu tangate ina ia onga lea aolanga o mai o I mea ia la e mauai la ia le apanoa lea e lato o leo o mga certify ina ia mawhai on lato aveina ia loli e pausfuru wala na o yes whamtalanga tūlanga lea ona o te leo le tūlanga lea ia me se fota to au ka muka le foi sa ave fafo ma tūlanga whapena e fo isi whanau ia wa request whapitoa mai ia company fafo ina ia to e vatu sa atu momo ina ia to e vatu ia e fōringa mai o oles ai lea veles ia na o mai lola i o la tau ia whamai ia lau lea vea ua lau o vaenga ia e te le lopo ai inga nā laina nofu a leo o tusi whapitoa mai la ia company e mana o e vatu tangata lea ona o le lei te ming whainganua ngai so e iei ia o ngai tū le lei le umi ngai tū whale tonu ia a e mo i la tau e umi na nofo i o la tau a i e taua o na single pe le isi o la tau a inga matulanga ma pena ia e fsosoani mai le ia inga i o lo whamuri tuni sama ma lo whaftai sta sum ta upu o le te mai ta ile na mawane e mai tanga la woi o eu te lo whawhitau le vetasi o le whamaoni tau tinonga I runga le fōm len whatu pēr ia e test e so suenga e whai whapitoa e te mai tai ina ia I loa ai la ia tūranga lea pe e se siwa maitanga e le i o teimi I o I tūranga ia ia e fōlinga mai le fui la sa au tu simitanga luenga e a mai se li poti pe whawhentu pun mele po le alma fuanga wa mantua o ia whape e tasi se mea o tupu mai le lima afe o tangata o fafu o lona winga ia e leise pasene e titi ale pasene but e le te tau na tupu ona e tele ia inga e tau nā loi toi fai ma testi e tau na ilo ai a lea sawa ona mela leo fielo pena fai se test pele ai poi foi le fo mai na por me fo e toi fo ia lai tono te mile le roi longa ia la tu ia le finga lunga ro fatino ina nga no pe fa fe no tangata le o ai ale ir ma fo ngane ia pe la fo si le fiel le ta mai ia o lo ia le fai la va ia o to nga me la ia fa pe wa tawana na ide kambai pusa inga ia pe te mai tanga pe le ai ka ngora ku sile e ro ngo pe ia ai e fo linga mai pe se mata upu ai mato yonga onga le yo mata upu e lo pena se la tul mai tai ma wal fa tu nga fo mbo le ole upu la ia yo fai poi pa la fa pa yo fai popo ia e fo le fo te mai tauina ia e fai asi ata mai o te mai tai tu lai mai ia ole si fuina me pe ia whainga runga le ia pe sa whainga runga le pe ia over telefo ile ata mai pe isi tu langa fa pena po isi me sa ma fo fatino pe a o yo ale mata opule ia tele ana yo na fa la ma lo faftai ole la se la lo fe ngol mista wale o tu lai mai po ye ni au la pe foi o fata o ton tanga luenga me fa people me fa foi mai pe fa sala ina ia fai mawa inga ia la to ye foto ai mai ma wa ni to tu lai mai ni fa fit out ia ola ye le ava no le ava no fa te tali e to foi mai ia mai la to foi e o la vale o lo ye foi la to ava no fa te tali e to foi mai foi ai o le tūlanga i tau e le tau antupu ona o lo ia inga e tau fiai ai i le tūlanga ia o le ua maua o le la toi whafo I mai ia e le tau to e vea ron whasalanga na ia ia i la to
e titilo i matanga lenga pe la fala no ngotu ye ai esia u la vale fai o na sola ia e te no fa sala o inai tau sanga pe fia tau sanga ya me se foi la to lo mo lie fa Missionary po mo lie so tsunga fono ni ya le va to police report o la to la ngam to ale o so o le mela na ya fie foi la to ia pe ole le to yo ole to ma lo fa tai o ma salo le wa manino nga lo fa vai tai ma le fa wa tali manino la wo fiong ia o le fa tuanga la vala ina ia se sila le ta to ia malangai i pepa ia fa to mu ina ia mautino wa le pe fa pe mai na sai ni nei lo lima o tu o ese ma mau to ngi la ia fa nga ta o man sai ia ole tulanga le ele mele o mai tawina e le si le tulanga le o lo fa nga ina e fa to anga i fafo ele mele o le peace rate ole peace rate o la to ia e fu le tutongi ile o fa ingo o me piki pe fio pa ke piki le aso ma le aso e o tulanga la nai e tau na mala mala le ai ia ila to lo o fenga lenga fa ma lama me tanga lenga le se senga upu ye lua o la normal rate le do su limita la le tu la o le o tu uma tanga tai nei mala manatu o le tu ya le do su limita la le tu la palu tu la le aso fast food tu la va yaso ai ye foi la si fa to anga la o lo ye tu la fono Australia e fa ngai la le peace rate le a lo te tonunga ele o ye ni se tatou nei o le peace rate o le peace rate lana o le pe foringa mai e te tele tu la e te fenga luenga ai le titi lo tu pe mau ona e fu ele fa inga o mena piki o le la e sa ave fu fa fsili mtanga luenga pe na malam lama la tanga tande ile se senga o rate o ale fu titi lo atu sa wa mai nei pay slip ai la to fai malanga i fa le complain ya o titiro ko le li sole ko wa ai le deductions ko kele va tele ya lesia mena limas futala tongele transport pas ya o la to uma ya ekipi uma te limas futala e tongel pasil va yas ai ko ngela ko mer pensinger pas ya ele lo pe ko ngi ngai ka ka mala pas ya kai mal me ai le pas yo a le titi lo tu ye tu langa le o isi a lo la to renti se la uno sfulu ile vayas a fa pela e to luala o no forpot a se la uno sfulu to se la uno fulu vayas a fa pela fast food tanga te no fo tongo fale sumo ki po afel melela mo ia to inga mela ia e te tau ona fa mana mana le o le o mai lo titi lo I pay slips ia nga mai lo fa no fa no le sa ia lo ma ho fa o le o ma to o monta tia ia inga menne a le foringa mai e tele fa le tomle le o ia se le o le si foi I tu langa le tu lai mai a complain na tu ia nai tangata I Australia ia ila to le ia vaenga le vai ila to Australia ai fa mai e ko complain no fa fo yo ia le nga ia ai wo isi wo le union ai se union yo Australia o union la ia ta sia vaenga e puipuia ta fainga no ia a fi tato io mai e pure ala o pe tia te join ale fo fa longo tini e fa me e ke join le uni o fa tununga mai o Samoa fainga malo mal mtanga no se le e fa mo o le o ka o ko mal mtanga lo mal malo e le e se ma ko fa ko nga mal fainga malo le termine ai join le union wa be se le ai o mea ia wala na sulu ata tau fa na o ro I fafo I union ne mo se ma pusanga I fainga na fa fitau wa ele faila na o mai nei ai o sa ole ngole le union ne faile mele so ele le malesimia o tato o lo tato membership la lo la ILO International Labour Organization le tau te pese nei I Samoa tau te tali ia tulafono ia ile la lang mani a le la esele fatonunga le ave yo ia lo fionga tapola
se o nei ya me o me fai ngofia mo ila a tato wale fe tato ti lo se me benefit ai o tato tangata ai afa pe tau te ta ngofia fa sa ma pe fa mata se tu langa fa pena ia na le ia la io nga no fai ngofia ia ma di a fai fia foi ma fia ela o finga lenga ia e na tala le ia e mai ia artulanga le ia ele fa pe ele le uma ia tulanga ia mo e ia foi isi o matua fa fita uli tapuala inga luenga nei fa vai te ai te mi o tu ai nei o au ke le ingupia o ke lo o ke ai o ku yo sole kia ia pa au ia angelunga la mo ia o ai suia to suia pa ro ke bongi o le la fo o to e fo i mai o le ma fai ona to e mai ni ala to me fa duty free ma sai fa tau no vale le mai to fa sa ia wa o mai ni e o mai e fo i mai la o di ia yo ia fai o le ia bio le tau pule fa tino i lungo fa nga malanga fo i mai ia no mai fo le yo no foi fa le fa no fo sia so le fai fo isi winga le manu e o mai fo le yanga o ma fa malu o alunga o ia io e tusi e lunga e kusi e lunga o le pa o la sola ese se mo kwa le anga ke le nei ho chao e au le anga ke ni ko e le anga me ai fai tio io ia fai tio kusi no o alenga alo e fia so se no na ia o ho chao so le ni le fa ngo fo ese mo ila ia ngo mai le yo kwa e kusi vai nga le ngo le chao so le se mo tau tia ia to inga fa fitau dia ia au tatou silafia mani ma lo fa ftai ai le lo lo fionga po la fo ia ma wai singa fa si bear ka ka le oi fa toi foi mele tu poi nei fa fitau dia ia tau si ia ai le asal masal te tono lo fa tino anga ruenga i la to lo o mona filia o pa mele o loi o ele la fa to tas e tau to rua pe to fa pe to rua fitanga tai o ai no fo i vaenga ese Australia le pe Samoa ia tele te aru vale le aru pasi e aru train fa e ol me te aru ai atasi tangata e fa tino e tele nga no o no winga e tau na ye ni tangata se to tasi pe to lua e Australia ia pe a fel tangata io o lo ye foi tatu tangata o lo no foi Australia o lo o lo tar sanga mai a mana o mia le tato le mato soson na failan soson i la to tele sia kalesia e foi o soson ya i la to foi o tau nu fenga malanga ya no i fola i o ai foi ya me tau sami tau tanga fai fenga malanga le lo at tato o tanga life of soson ma diena yo le foi la tau titiro ye se tu langa fa pena pe umra review pe le fa nga ye tanga ta ye la yo a te fa foi mai la ula ia mal tel tau sanga ya Australia fa nga la na tanga te lunga program ina ye ma fa yona wa wale bana yo i lor tanga ta le fa to no tu ni ya te lo ye ai se titilo ye le fenga malo ma le komiti temin ma lo fa tai ia wa tala ya senga ile le mataupu e pe ona tau talangia ma sa no ye la wo fionga ia o ye ile tala fa popole tu ia no va ya tu na matua vevela to finga ngwe o le vale le ma no ye le wa o mai o fa bombonga sa no fo in mi stai la to te mata i tu wina ia tu langa fo le vangaling sigia ma pole ala van no ta inga o la so to masalo ye lo fionga mista e le na no la va mai le va le ale te le fa le to ia o fai asi tele o talo tato valele a o valele o le si valele se vale le o ye ni komiti Faamisionare le o tala no ye le ia fa fo ingol valele mar company le nga mai o le si foi mele titilo ye ia le komiti le pe ye se sia tu no or Pacifica mana o miel valele le ia a transfer ye le lis po fe la va le tu langa ye masalo afa pe mo se si company valele tu no Pacifica po se sia tu no e ma fai ona transfer ye le lis le ye na vele ye
ai ale ia fai afi ngonga tatolo ia le te mine male company o ngale vale mantua foi vale e lua aso ai fai finga palo ta ai sai lo le le foi le ferai ale lo le ia tangata ia ia finga malo le ia o le la fai finga palo ele possibility e su ia finga malo ia moila ai ko seña con kala que vale le toi lua aso fai finga palo ia fai lo mal finga palo la le unga le ngai le la o mal finga malo fo le o ia termine o le la tou baba ai mal sila ia e le tala fe ngai i le termine ono termine o lo a fia le la lo langi il fa mai mandi a le la ta mo fai ta to e fai le vale le o le si vale le ngai mo Malindo le to titia tolu milion nan masinga ne saka ko kongia ta sinna vale le nam tua ngau le ngau ma te sale ta wana mai ile ta fun fai ia ale ai fa long long to ai fe mai ia nga mole tunu e mo fe malanga inga e sa ia nga mo fe malanga inga ai se selten ai le o termine malesimia ele se tu pe company vale le Samoa Airways o ye em fa yon fa tino fa mo boile la nga le fa tu pe mai ai fa tu pe mela o tu pe la tunu le na va tu te o le utos ale la ai tala fu mai fa yer mele ala foi fa o se tala fu mo o titi lo ala fa nga malo le ye termine e fa tu la ia ai termine ai mesi sa ye komiti o tupe sa ye mo sa la to fau tu ina fa nga malo tu ai ele o termine a mai vale le ai fa ya le foi la o mato wato le foi to fau tu mai le komiti a tupe ale tas il fau tu nga la vale fau tu nga ale e a fa ya le la o fa ya la fi na mai la ya si va nga la o ina ye fa au je lo ele tal fe e fa tu la ia e se termine le sa profiti dato Samoa Airways por Polynesian Airlines ita mai vale le tolu ia va ma Samoa va ma tuila ya le la sa lo ya ro so ani fo e manga no nga fa ground handling i all mala vale le lo fa tino ina tanga no ia i tulanga fa pena ia ale fo i tongi ita la fo i temini so ele fai asi si onga ia tulanga na ia tau si ia ina ia mo se si vai nga e mana ni ola o tau ia ina fam talanga yo ele fam talanga le ai ina so ta inga yo so ta mai e mana mia e laute take over inga le lisi vale le il termine ava pelo la tu la men ia ai fengo fio so sa mo tanto ien tatou titi lola i moleanga i luma o le asi si whainga i onga whaia o taimine o lo iele New Zealand o lo iele Fiji Airways o lo iele Virgin o iele Qantas o iele Hawaiian Air a pēwhi o mai fo e mau ale avano ina e whaatino e tūlanga le alwharo lafi o lo avano vale a linka whio a koe mai lama ka ko vale le waki len kele vale ai nei o tātou tangata le wa le mana whio mai o lo no fo mala laiva ia le titi o mai net fa fitau le Qantas tasi lima le na sa ma le uta covid le no mai malato le la tau te polonga i ne te mini ia le fo ilo il kabineta se fautuanga mai New York pe to fa wauta to sale i te mini ia pe te talano fa se skulanga wa ma ki ia mantua foi la mtanga nga le te mineo pisinisi la ia mo o le ta ua ia te fale ainga pa pia fale pia fale oloa me o mani e lalo va inga le MCO a nei la uta fi mai o le lo e le fo ua tusi mai le Chamber of Commerce mai foi in la tu alalo mai la tu foi fautuanga ele tulanga e tau na fai ia le foi lau avatu fina ngalo le kabineta i o New York tilo le ia ai le o las Friday o le astu langa i tau na ia wa luta va tua o tala mai ia la tu sa no foi se
ia mantua fo la to sa no fo sia o le wa mai tua isi e low risk e pila la ofenga ngala Samoa e Wasteland aviton ia e you want to in aviton e rita wona aviton ia le la utala mai tua full faso ale sa fa mai lo su tasia yaso o le foi la facility le ye afa pele o alu tua fa ma e community o lo ka pela to ia lo ye tonu yo o le ala me ta pune fole le tunu ai le loka tangata la yo loka la kala yo ai le fa pe o le ata tala mai tangata tua ona yele e male masa salonga ne te uto e mo se si le fa ma i te tono le si limas pe se full fast ai afa pe ar ma fo fonga le ar komiti la ai o te tonu la e fa jete loka pe ta ofi peito tala le tunu ma le ina ia mafai ona fa nga yoi pisinisi fa nga yoi malta ma ai ngole tunu yo ai le fa pe o le tala mai to ai loka le tunu a to le ia na se ai toi titi tangata ye yo ia a fo tuanga ia yo me ia fi ta ule yo ma li la fo si ma fo ngole ka peneto ia ai fa te tali pe se la to fa tuanga fo ia molas forile pe on sila fiolas forile ato ia le dua vaias ia tole tulanga le ta malo fa tai la o fionga le riminsta o le wa e sa no ile fa tu pengo le vale le mai le utas ia o le wa le se vale o le ngala la fa tala o le afa fene la le sa fa ngata ia wa pe o isi vai ngale sa ia wa fa ni la le no to fa pe au mai to e mai fo si ai tala o le no ingo o le malo la pa u e vai ngale pe ia o lo fo ia i tala fu mai ia sa fa tino i fu nga ia o lo i lalo o le what you call government guarantee ko sai o lo i lalo malunga malo le o lo mai i tu pe i te mina sai ni ai ngai on tu elese se lo na sai ni ta to finga malo le i te mina mo tu langa le a lo ye tu pe tono le uta so o mana sai ni ia inga e mai fa tino ila le mele tai pe la o lo ye lis furu mon tu miliona lo to ye ina e mai la fa tino le la fa nganga tu penna ia mo tu langa le tong ye ai ta la foro o lo ye te mine le Samoa Airways ai mai se fo se tu pe fa leo ia ina ia uma ia feutana inga ye mal company le pe se tu pe tau te to ona to mele ye na ia lo ye 42 per Samoa Airways lo ia to ye na 5 milion mo le fata wina le malai vale le fangani ia le ala ma fai ona mai fo e tongi ai si ai tala fu ye ia lo ye ne di komiti le fa pitoa ia le wa to fia cabinet le lo tai ye ne le fionga ia fa wo fa tu tiel ia so ani e ma tanga luenga le o tu mo ot por MPE ina ia fai ona lu fa tasi mo Samoa Airways ina ia fai to tongi ai tala fu ia le ngata ile ia pe on si le fia o le fo inta tia ia le ia nei tangata whainga luenga Samoa Airways ia ele no pifa le fo la o fa priority ina ia tongi no pifa ala whainga luenga ia ele ngata fo ile o la to o umana na issue ala to tickets a le wole e tawala na titilo ye ile whainga malo a mese fo le mitanga ia komiti le ina ia to tongi uma refunds o passes ne o ticketing o tangate o uma na fai e pe se tu nga pe iva milion ia e tau fo ona tongi na me tu sa o me uma ia le la fatino i te mine o lo te talo mai fo i to tele o lo tu o uma tongi ala to passes sa ila ko whainga malanga o le se vale ia le la tau fai uma ta to whainga malo le te mine e te tongi e le tongi mai la le Samoa Airways e te tongi mai treasury ona le wa vatu fatu nga cabinet e ave fola tu pele e tongi sa o ila le official tupe ai ta la fu mai o vale ona wo le wa tu lai fa le ona wa tu lai mai le tu langa le ta fia
ia o le si me o tau fu na fai le review ma restructure Samoa Airways ia ia po ila to ia sa fa fa nga lenga ile kai mi le check operations po va le o tau fu una abese la to ma ia fa malolo ona wole to ye la se operation le ina ia tau fa ye fa ti ma ye la le ita la fu ile tai mi nei ma tanga ta to ni finga lenga ia mo si le fia fo wole to i ola Samoa Airways i ole piuni ni anu pi fa le wo ye le wo i le fale o metisi me le sa ye ia Samoa Commercial Bank ala to fa le ina ia le la wa ina ia tato company va le ia a le fo lo ta pena pe mo le to tala mai o tutuila ma tu na pena ne fa tau fa wa pe ia tu la ngai le ia au na ma lo fa ta sa lo si le vale le wale pe wa o so minister le ana li poti le pe mai o le vale nga mai le se vala utangata va tu fa fo mai le tonu e per ta sina va nga wale ta o fi mai le fa o mel tanto vale pe sa o lo fi di minister ya o lo fo o le pe mita por la sene le na mai le va mai me na mai li fo i Brisbane na saudu ngole ye ngole ferry e ferry mai le se passa se le lauta no yo o ila le tu e fa ye sa i linga ale paso ina ia mafai ona mafai po le va le la wetanga pasis ia le mo mai nei na o mon fai so den sa wai fiona mista o va le sa vidima ya o e lo mo mai le li poti ele ta ona fa ve yin tanga ona la ta ngon be ele chef it's not a worthiness no mo ele tauna le faina le la wa mai nei la mal le potila e ave I va nga le fa ia inga ele mafu anga wala I fo ona le talia ne vale ona le wa mai le potil paso ele tala fiame ia e ale si tala va nga le vele ala inga be o vale ina ia vale le ma fa au le vale tu ia mateni au le to ina ia mana ia titiro tanga ia fa ele ma voi se tu il teni au le tonu ia ma vale ai ale le vale le venga le ia le foi la wa so ni mai ele fiona minsta ia ol ia mama ele tu langa li potila e fa le konguka o vale le o pe mai e si de bla pe ko fa fo ia pe o le nga le ole nga lu va e fa yor se le ni pitole sangole mu pitole tu fa tasila ta mai ia por fa fo ia lo posso fa ala u ka fo le va ka ko fe I mo mo ia e le fo isa ia fla fo inga to no le o palmene pe kaunga mai la wai ele fa inga la wai ele turanga le vale le ona vai fo I pusa la wai nei it's called coffin boxes ela po to umi e o te fast food kilo mai la e mauru ta fa inga longa to e too late to no pusa I lalo le anga vale le ora ngai ele finga ave in container ia e mafai ala fa ngofinga lo te ka ko ni ala tu lo la New Zealand e yeri tu la fono e pui e tanga te finga do e ke fio so se New Zealand mo ko mai fa for pusanga ele mfai le foi sa fa pe mai le fio ya tu le e la ulunga me no foi passes ele mafai fo a ti le na le mafai me nga le fa nga ia vale le ia containerize le container e la u to nga ngo tu le to no tu nga fa pena ia e te le ma fo anga ia la ta fai mai fa mai la wai ia ma le si ia ma fo anga le nga fa le to no ia to no vale wa sina la lo le suole ia po le tu nga sami me fa pena ia moila ia va venga le anga ia to no le vale le lo fio lo pena si la fia ia wa pe o le lua tacti me se le mana ele foi le me wala ina tu lai mai wa felangolango ma I le fatinonga o le ta finga o le mele ina ia ele ngata o le tupe o sanga lemu ala pena si la fia el minsta ho foi le sanga fa mangalo ngata tele le se fia le woki ai le minsta sa mo ia male
ole se senga na ole fenga malo nei ngalu rue fatasi ele ngalu rue fia fai fatasi so ni merisi minsta ina ia mawai ele ngata I mele tauna fai au me tauna fai ina ia le ai ma le manu ia le tu ia itu langa fa pena le foi ngalu rue fatasi ia le minsta lava le o foi o ngalu ngatele malo o le minsta tuti ina itu tilo tu langa ya ilunga le wafu pola me tauna fai ia to ngatuna ngalu rue fatasi ele ma faina ese le to Soalepule tangata wa po fiar me te aronga te o malo lunga lau le kabinet e sa fai mate tai o tasi loto mani ina ia ma fai o ngalu fatasi ina ia fai tau nu se le ai le ma fai ona ia lua o ie faula o empire o paula le me mo ya paula le to inga me mo fa pe anga ngalu fa kasi da maka e loa ia inga la fionga mista fo sa va ia vale ele tauna men vale ia fa la bla ia lai tu ai fa wale pitola o tangata la tu ai ana mai loa ba olo ele le vale to ele le tu me tu ai mani manu ia le tu io ka che lo le ia ka ko fa e ka nga fa nga fa pi si la ki fa compare memo la po io ai lo tu pe mole ma tu pe arule ale se profit ye ki a ko foi la ilu wa ya ai ta tu si ia la foi se tu langa ye company va o ya ma ko o le ko fenga la polícia ia moila ai pe ya I fa long kwai I lo fa ku mo lo ya lo nganga ye I mele but ele ma faila na fatino ele taimine ona o ma tu le wa mai e te ingol fenga malo mani e fai se mea ia le mo le atu manu ia tanga ai le fa pe ti tilo tua ole wa na ya ti tilo ngai tu pende ana mai nga kupe mai ku fa I ko viki kai mi ele ka ya fini mo se laula mea kampangia mo te tele atu ya fa la ya ese foi ya for para show you tu la mai ya Samoa Airways tu la ile amatanga le pe ale le ona fau mai ma to ngai no ai wa telo le si me pe ma le fo sa no ngai lo fio ngai minsta telo anga run the company vale le fa business au kero pinga run fa por ki la pa une ya o me ani ele anga mo le mix up business ma le por ya na au ka ko si la fo ye pe on ofisi fo ye ka mai kai pa mi e ko la ngal fa ka ngo eki great shirt mandino ya o te de to fita ya on e te le nga o te va back nga ye moino o ma limas full million ya le voi la o fa tu so mai business ile e ta wana run fa business be fa pe tu sa po me ar malo run for business na ola le ya na ola le lai vanga nai ia au nanga ia ta pe fal mai ya onga fainga awala o me na malo ton fai ya moila don fa tino mo le o le atunu ai afa pe e tau te o fai se fa le a tau te roi fa le tonu fa le ia tu ai te lo ia se awala le fai ona fa tino ile le o nanga mo le anga inu malo fa tai ono tata mi fa tu langa ina ya ole fa sa ina fo tai mi lo fionga mi stai bo le langa fa tai ona wa fa no lo tai fi lo fo wa fio mai lo fionga te lo fo pe ana mali ele am tanga mali tai fa ta mata ta fa ta no ya bo le fo yes ya fa tai ole wa fio mai ya wa tali fo iniso fesili wa moni a fo iniso ala fa salauma ya e pe ol tanto wala io to te la fo il malo tanto tu do mala man to lo mai mo mai e ba tu ne ya va no pe se vanga to fi sa no i lo fionga ia ona tawalunga le ta fatal nonga o Soalepule ne fe man fa lon ya ele si me pa wale nganga mo le tu fa te tele e si ta to watinu e me se fo le malu o si ta to watinu ele ngata i ta po inga sungai fa fengainga
ia me se foi e ka le CSS i le tūlanga wo i e tātou whainga malo nei teimi haftai mo tau tatalo ia neua tau lau o tātou whamoe moe o neu tātou tau nuu leo tātou tau apeina tātou whainga malo o le ngā ia whainga malo mō tangata lau tele mō tangata uma e le po nao i lātou tō lai titi ai titi ro fo malo ia na tūlanga whapisinisi e soani lava i tu mesa ia pisinisi tu maoti o la to ia lo soani te le fenga malo te mine mo fa fenga luenga i ngota tu tangata ia e mo molia tu fa ta te le ne aso mo e fo ne ia no fa yo to e fe lo e mo yonga tapu ia me se fo ia mamaro se tata o tunu ia fa yo na po mani fa salanga ne aso ia ia manuia lava fofuanga po ia soifua ia mai manuia ma lo faftai sanga le minsta ia o business alam dia malipa ia male tele fala tonga to hotel tonol tato malo ia le tofa ia le tino wain fong ia ele to tofa ai lo ile amatanga lava po kalabel ni el Soalepule ia sauto sila mai ai lo la sa se lua mal tofa olo ia male sunga la le mane to ia le fatata to to fe lo ia ia maua tali ni sofisilina silingi aila lana mtanga wenga ayo la fa opel tanto pokalam ni va yaso ila sofrele ia pe a modelo to so informal tanto wala fa after yatu lo fiona al minister mo la no fa after ile fio mai Samoa to lungal tanto pokalam Soalepule ne fiaf tato fela ila sofrele manu teleina lo fa so songa so foi ia manuel po